E haere ake nei I te karere. E tangi ana te hapuri o te waiariki no te matenga o tētahi tama e whānoi ho te pakeke I ngaua kinotia e etahi kuri. E hangarereke ana te pātaka kai o Waitara I tā rātou nā tuku kai āwhina kai ki te hapuri mā te kimi rongoa anō. Ko te mahi a te tangata ki konei ki te rangi tuatahi o te Polyfest 2025. Kia mau tonu mai. E ngā uri o te rauti tapu tēnā nō rā koutou katoa. E tangi hotu ana tētahi hapori o te waiariki whai muri mai I te ngau kino o etahi kuri I tētahi tama e whānoi hōna tau kamate. I puta tēnei aitua kino nei ki tētahi nohonga ki tai whenua ki I tuapiro ki te raki o katikati. Kua whakatakotohia e ngā hapu o te rohe he rāhui ki runga I te whenua me ngā wāhi I pāngi ai e te aitua. Nei rā te pūrongo a te Okiwa McLean. Nō te ata nei kara hui mai ai ngā ahi kā o Tuapiro marae te kauni hera me ngā kaimahi o te whare hauora o katikati. Ki te whakawātea ki te hiki I te rāhui I utaina e te mana whenua I nā hoki rā I naua kino tia ai. He tamaiti whātau te pakeke e ngā kuri I toko toru, nā waira kamate. Nō mātau o te karere te maringa nui kia whai wāhi atu ki tērā tukanga ki tērā tikanga. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo motu hake. Paoro ana te tangi a te pūkāia. Mai e kāhui o ngā riki. Whāia ko ngā karakia hei hiki I te wairua taumaha hārukiruki. Taumaha tonu, taumaha rawa tonu, engari nā te aroha I patu te kino. Ko ia nei te hapori e takahi ana I te papakāinga te papa whenua me te awa o Tuapiro. I rāhui tia whai muri te aitua mō rikarika I riro ai he tamaiti. Ko hunga. Haumi e tike tū mātau e ngā ko tāwhiri mā te I toko nā te rangi ki runga ko papa ki raro. Kua kitea mātou tērā āhuatanga, mai te timatanga o te aitua nei. Māroto I te tangi tainua ki tēnei wā, te aroha mo te tangata. Tērā te tino aro matua mō mātou I tēnei wā. E whātau te pakeke o Timothy Tua ki Rolleston Brian I autuahia e ngā kuri. Me te aha I wharakino hoki tētahi wahine kei rō hōhipera tonu I tēnei wānei. Whai muri I te taunga mai o te Māori, kanoho, ka wānanga, ka whiri kōrero tātou, hea te akoranga kei roto I tēnei. E ai ki ngā pūrongo pāpāho te ao auraki I tū te aitua ki runga tonu I te marae o Tuapiro, engari e he I tū ki tēnei pito whenua ka tata ana ki te awa. Mātua rā kene pea kua tae te wā ki te panoni I te ture kuri ki ngā wāhi tūmata nui, e haumaru ai te tangata, haere ake nei. Me pēhea mātou te awhi I a rātou e tiaki rau ngā kararehe. Yeah, this is a shock. It's hurt the whole community. It's obviously hurt the whānau a lot. It's a tragedy, but you know, the only silver lining that come out of it is that we learn something from it. Hei tā te whānau I mōhi o te tamaiti nei ki ngā kuri toko toru I ngaukino I aia, nā waira ka mate. I nāia nei kua pūhia aua kuri oti atu ki te pō, ko te uru paunamu nui I nāia nei, hea hanga kōrero me wānanga, a tikanga a ture hoki, kia kore ai a muri. E hokia. He mahi tā mātou o te kauni, hira te whakatū e tahi wānanga, te whakamohi atu ki te maria. Nā ahuatanga e kōrero ana e koe e pāna ki ngā kuri. I think the conversations have already started. Talking to the whānau, they are already thinking about making sure the kuri are well trained and looked after. Ho mai nā huruhuru kia mātou nei, kia whakahaere tika. Kia hoa tu nā rau e mi pai mō mātou, mā mātou anō, hei whakahaere ngā ture. Ai marika he pare kura mō rika ake nei, engari he nui ngā koranga nui o roto. Mā tātou katoa. Te Okiwa McLean, te karere.
Me mātua mōhio koe ki te whakamahi tī taora i te marae, koira tētahi o ngā pūkenga me whai te tangata ka mahi mā te kamupene whakarite kai a Annie Leaf. Koia tērā e tuku mahi ana ki ngā whānau, a ka whāngai i ngā tamariki kei ngā kura maha i te huku o te ika, a nei te pūrongo a Harata Brown. I had to do 4 cook-offs, so I've just made 28 pizzas. He kihini wera heringa wera kātika. I started off catering for Auntie Annie, so we had a little bit of a mum's crew going on from the Hokianga where we all live in Mitimiti, and she got us in some mahi just to do something because we were out there and there's no mahi out there for us. Pretty much taught us how to cook. My whole aim was to actually employ young mums because I knew how hard it was for them to get employment, and being a mum, you know what your kid likes, so that was the other thing. So employing mums that worked on maraes as well, that knew titeotanga. Rārangi mai ana ngā tamariki me te wairua hikaka, he piha piha te kai. This means everything to our tamariki. As an example, some of our tamariki ask for a kai to take home because they want to share that with their family. That's why I do it really, for the kids, just to see their faces and just to know that you're giving them nourishment. So yeah, they're our future, so let's look after them. We have our whakatauki, which is in every kitchen, and we also have letters from the kids, from the classes, just thanking the crew for the yummy lunches that they provide. I te matenga o tōna makau e waru tau ki muri, ka riro ana he kia ia he tō kai, engari ka tuhutia te hopo a ka waihanga pakihi a Annie Leaf. So we're doing a roast chicken, bacon, pasta salad. Currently I'm still catering. We do school lunches under the iwi hapu model. We currently have 11 schools and potentially a few more. Basically, we try and provide good, healthy, nutritional food for our babies. Every day I drop my boy off and come up here and start our prep and get ready for the day. Usually we all finish by 11:30, everything's kind of cooked. I feel so much freedom within school lunches compared to working at like a cafe or something. Yeah. And the rewards too, like as Holly said, like it's very rewarding when the kids say, that was the yummiest thing ever. Kua mimiti te pūtea taunaki a te kāwanatanga. Nā whai anō whai rautaki ai te pakihi. Like on a marae, like particularly in Mitimiti for instance, you know, you're like an hour and a half out of town. So you've got to make do with what you've got. It's exactly the same with the school lunches. Depending on what's on special for the day, you know, things like that. So yeah, it's just making do with what you've got and cooking bulk. Me ngā tūmanako nui a te kai whakau. And just making sure there's employment for young people, young mums, whoever that's locally, yeah. E mana ai te kōrero, mā te hora o ngā hua nui a tupu a nuku, e hua mai ai te pitomata o a pōpō. Harata Brown, te karere. A muri ake ngā whakatairanga. Ai Marika, ko te rangi tuatahi o te huritau rima te kau o te ASB Polyfest kiko nei, kai au te roangatu o ngā whakamarama, kia mau tonu mai rā. Nau mai anō. Koinei te rā tuatahi o ngā whakataitai ASB Polyfest te whakanui ana i tōna rima te kautau. Te kauma iwa katoa ngā rōpu kapahaka no ngā kura tuarua o Tāmaki Makaurau ka tū ki te papatū waiwai i te wahanga tuatoru i te rangi nei. Anā, he whakataitai au ngārea. Kia whakawhiti mata o rātu tātou i nai nei, kia Raniera Harrison kei te papa hā kina i Manukau. Raniera, tēnā, hea hanga kōrero o te wā. Mārena, e te tuahine tēnā koe otira, tēnā koutou katoa e mātakitaki mai ana ai Marika, e ki te mai ana koutou ahua ka puapua ana te rangi ki konei ki te pēki huritau o te kaupapa o Polyfest i tēnei tau. Ko eke nei ki tōna tau rima te kau i tēnei rā. Nā i aia nei e ki te ana mai te takahi mai a ngā tamariki o ngā kura te kaumā whetū o Tāmaki Makaurau ki runga i te papa whakatū waiwai kei muri i a hau. Ko te mōhio iho, arano atu kei ngā kura, kei tēnā kura, tēnā kapahaka me tēnā kapahaka e prākatihi ana, ke eke mai ki te mura o te ahi o tira, ki te kanikani nui, a te roanga o tēnei wiki.
Kei ngā rekereke o te wānui a Tiriwa, he puna mātauranga mō ngā tauira o Hoani Waititi Marae. Te aho matua ka tai, ko te reo, me ona tikanga ka rua, nā ko te whānau ko te whanaungatanga, ngā paupau. Ka tika ko te aho matua te ia o te kapa nei mai rāno. He kura huna mō te pakari a te rōpu nei. Te kura kaupapa to kore kura o Hoani Waititi. Ka tū i a te tau, i reira ngā piki me ngā heke i roto i ngā tau, engari ko te mea nui ki a mātau. He āhuatanga anō tēnei e tū ai o mātau rangatahi ki mua ki te aroaro o ngā iwi. Kua roa te kapa nei e eke ki ngā tūranga toa o te whakataitai nei, he whataarangi e kaha morimori i ngā toki o te ao haka. Koera te papa tipu ki au, mō tāmaki mō ngā kaihaka o tāmaki rawātu. E pai ai anō te whāngai atu i aua kaihaka ki ngā iwi, ki ngā hapu, ki ngā tīma o te motu. Heoi i te kura e whakatata ana ki tōna huringa tau whātekau. Ko te āhua nei, ka hiki nā te mānuka ki taumata anō. Ko te toa whakaiua ka te whai. I ngā wā katoa, he whakataitai, ne? He whakataitai. Katoa ngā kapa kākuhu ki te whakataitai. E whai nei i te toa whakaihu waka. Hoi anō. He wai mariatanga noa tēnā. Kia pono te kōrero, he wai mariatanga tēnā. Ko tā mātou, ngā tuākana o te rōpune o ahauake nei. He whakatakoto ai tētahi tuāpapa, hei whai mga reanga te haramai nei. Nā ko te aho matua tērā e kawe i e nei tauira ki tua. Ethan Oneroa, Te Karere. Ai marika e tā marama no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui ke kone tētahi raukura o te wharekura o Hoani Waititi Marae. Ara, te kai whiriwhiri matua e te tuakana Ruki Tauban, tēnā koe. Tēnā koe, Mara. Tēnā koe. Ko te pātai tuatahi e kite ana te mahi a te kapahaka i aia nei, kai muri a tāua, heha tāu i kitea i rongoa i te roanga o tēnei ra. E kite ana i te whakaidui o te hunga rangatai ki roto o Tāmaki Makaurau ki ngā mahi kapahaka. I tēnei paunga wiki, ka kite tātou, koni atu i te whitu te kau kura, kātū, ono te kau mārima, ngā kapa whakataitai. Me ki he tohu tērā ki te ao Māori, he tohu tērā ki te ao, ina te mahi he rangatira. Me te hae tino pai te kite i a tātou tamariki mokapune, peke haere anai waiganui ngā kōrero. Ngā mai a te tamariki, a tāua. Ia tāu e kōrero kapahaka ana i roto o Tāmaki Makaurau. He pēhe oti te whanaketanga mai o tēnā mea te kapahaka i waenga i o tātou kura tuarua i te rohene. Ko rima te kautau tēnei kaupapa e haere ana. I roto i era rima te kautau, ko ngā kura, ko ngā kapa, i tū ki tēnei whatarangi. Ko rātou ngā kaihaka i tū ki roto i ngā kapa matua i roto o Tāmaki. Ko rātou tēnei whakakanohi a Tāmaki Makaurau. Me te mea nei me tū whakahihi, me tū whakaiti hoki e nei kōrero. Ko wai maria rātou ki te matatini. Ko wakahui a tērā, ko manitaki tērā, ko ngā tumana ko tērā. Kamatu, e heke nei ngā kapahaka ko pita mai a Tāmaki Makaurau. Ko te nuinga o e rā kaihaka, i tū ki tēnei whatarangi. Nō reira, tēnei kaupapa, me kia koe nei te whare haka o Tāmaki Makaurau. Koe nei te timatatanga mo te tamariki, mo te taiohi, mo te rangatahi. Ka mutua nei konei, ko te matatini noi ho te kaupapa e karanga nei a ratai. Nō reira, he atahi o tēnei kaupapa. Tuakana i a tāu e kōrero matatini ana i puta te kōrero i tētahi whai muri i te matatini o te kāhui maunga. Ko academic rawa ngā tiati, ngā kaiwhakawā. Pēho whakaro ki tēnā tū kōrero i a koe e arahi ana i te pai whakawā ko taumai ki runga i te kaupapa nei. Me ki pēnei, ko te matatini a te matatini, ko Polyfest. Koe nā te momo i roto i ngā rohe. Kei ia rohe, tōna mana whakahaere. Kei ia motu, ka tū ngā amotu, kei a rātou ona mana whakahaere. Ko wai au te ki i he, i tika rānei, i ki te au i etahi hua, i te āhuatanga o tērā whakareinga kai whiriwhiri, ai ki te hoki au i etahi wānga he whakawhanaketanga. Ko tāku e ki ana, ki te kore tātou e takahi te ara, ko kore tātou e whai wheako. Ko te tohu o te mātauranga, ko te mōhio me te wheako. Nako ki te tātou i etahi wheako o te irāra, mā wairaka ki te tātou i te hua o te irā mātauranga ka harea kenei.
E te tuakana ko pau konei ngā pātai ngā kōrero kei au hoi anō e mihi ana te ngākau ki a koe whai wahi mai ki te karere i tēnei ahi pō. Tēnā koe mara. Hoi anō e mārena, tēnei ka tukunatu anō rā te rākau kōrero ki a koe. Kia ora rā. E mihi ana kia koe rāniera a me taku tungānea Ruki. Nō reira, he kino te pā o te whakawiti i roto i te kura ki te whakapono o te tamaiti ki aia no ki tōna hauora hinengaro o tirā ki ana mahi hoki i te kura. Ko Sensei Shane tētahi e kimi ara ana hei turaki i te whakawititanga ko whakatū hōtaka martial arts ia ki ngā kura e rema o te rohe o Taranaki. Ko te kura o Huirangi tētahi e whai hua ana i tēnei hōtaka i nā rā hoki he hōtaka e whakapakari ana i te tamaiti i tōna whakapono o tirā i tōna mōhio ki te uara o te whakaute me te manaki. Kei Elileni Tui Tupou, ngā whakamarama. Ko te tirohanga tuatahi, tērā pia he tā karokaro noi ho te mahi i te kura o Huirangi. Stand up! Heoi, he akoranga e whai hua ana mo ngā mahi whakawiti i roto i ngā mahi martial arts. Ahuri ki te kaupapa, kua tae mai ki roto i tēnei kura o Huirangi, ki te kōrero mātou o bully awareness, manners and emotional regulation. Ka whakahaere te hōtaka a Sensei Shane i ngā kura e kawe atu ai ki tua i te meke me te whana. E hōtaka e whakaako i te whakaute me te aroha ki tētahi atu. Some of the kids that were coming to martial arts because they were being bullied. So I thought a way of giving back for all the kids that are coming to me, I'll do free workshops in schools. Ko te kura o Huirangi e tautoko kaha i te pānga o tana hōtaka, ko tōna tunga hei tauira tāne, he painga nui ki e nei tauira. Staff is completely female, so having a great, positive Māori male role model in our school has been so important for our kids. Ko Aotearoa tētahi o ngā whenua kei runga no atu i ngā reiti mo te whakawiti nui rawa i te ao. Tori te kauma ono ōrau o ngā tauira taurima e pāngia ana e te whakawiti i a marama. Bullying is a thing that's close to my heart as well because I was bullied as a child, and being able to educate kids on what bullying is and how to deal with it. It shows respect and will make you shine! Ko tāna mihana motuhake ki te whakamana i ngā tamariki me te aukati i te whakawitiwiti. Whai hua anō ia hei whakaputa i ona pukenga kia tuhi ia i tana ake puka. Use your manners, monkey, say Sensei Shane. There were lots of schools that were wanting the program, but because it's just myself, I couldn't be in the schools to deliver this program. So we thought writing a children's book to get into more kura around not only Taranaki but around Aotearoa would help spread the message around bullying. I te whakakapenga o te mahi ako i te kura o Huirangi, kua waihanga e Shane he ana mata kia aukati i ngā mahi whakawitiwiti. Lenene Tui Tupou, te karere. Whai muri ake i ngā pānui hoko he tānga manawa e haere ake nei. Hoki mai anō. I tēnei rā tonu te tau tahi mano iwarau te kaumā ono I uru tomo atu e rima te kaumā whitu ngā prihimana I tētahi papakainga I maunga pohatu I te urewera. I te whai rātau I te poropiti arua kēnana. Ka hua mai he pakanga pū ana I mate ko te tama arua kēnana a toko. He tāanga manawa e whai ake nei no te tau tahi mano iwarau te kaumā ono o ngā hukuroa arua kēnana I hui ki te marae o mātahi ki te whakanui I te krihimete me te hoki mahara ki ngā mahi o ngā prihimana kāwanatanga. Rua kēnana te mihāia. Nānai whānau mai ai te hāhi I haraia he taka mai o te hāhi ringatū. Ko tēnei rā, te 23 o ngā rā o tihema, te rā krihimete o ngā pononga ārua. Whakawātea hia e te ariki, hei rā kōre whakanohono hoi nā huatanga inua o te tau hō. Hea nā huatanga I te wā o muri o tēnei tau. No reira, ka waiho hei tēnei rā inua I te rā nui a te ao.
ngā pōreareatanga o tēnei wā, ko te tikana ko tēnei rā, e tai ake ana te tari ture. I te wete i ana hara, mo te mauhere i a rua kēnana i te tau te kaumā ono o tēnei rautau. He haere mai te ture tangata ki te heri mai i nā heke a wō rātau mātua. E nari runai te mamai o rātau nā kau ki ngā mahi. I tūkino kia e rātau te tipuna nei. Kia piripono hoki rātau. Me ki nā tamariki nuko puna a tēnei koe, tae noa ki teiwi Māori. No te tauono te kaumā iwa o tērā rautau a rua kēnana i whānau ai. O te whakaari, o ia te kai whakaara i te hāhi ringa tū. Takahia mai e te maua pōhatu hara mai e roto tauranga ātai mai kia tāwei te waimanani. Koi nā huatanga o nā nohana o tō tāua pāpā e hoa. Nānai mana ki te tātai mui o pō maua pōhatu. Katoa te ao, nā ploa o nā hapune e ke katoa ki maua pōhatu. Tua nahi koe hana mai maunga pōhatu ki kone. Hai koe tino ki te he kalonge hoki no hun. Tairawa mai ua tūtanga whare kone. I tēnei wā ko hiki nātu ki te iwa o ngā rā o te marama heke mai nei. Te rā e tūtaki ai te tari pirihimana, te whānau o rua kēnana me ngā pononga o te hāhi. Ka whakatūhia tēnei rā ki iuta ki maunga pōhatu. Mā te rakuraku atu i matahi o te kārere. E waia ke nei ko ngā tohu huarere o te wā. Koe nā tātai kōrero mo te rangi nei, noho ora mai. Ko te reo, te take.